тафсили охирин таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. Салом. имрӯз 27 августи 2020 сол. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. ширкати ҳавопаймоии Red Wing Airlines Русия барои анҷоми парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон аз Русия иҷозат дарёфт кард. ширкати ҳавопаймоӣ аз 3 август ба парвозҳои масири душанбе оғоз мекунад. теъдоди парвозҳои чартерӣ аз минтақаҳои гуногуни Русия ба Тоҷикистон аз 1 сентябр аз ҳозир дида зиёд карда мешавад. хабар медиҳад Азияплюс бо истинод ба як манбаи огоҳ дар сафорати Тоҷикистон дар Русия. шумораи ширкатҳои ҳавопаймоӣ ки ба Тоҷикистон парвозҳои чартерӣ анҷом медиҳанд зиёд шуд. ҳоло ду ширкати ҳавопаймоии ватанӣ Сомон Air ва Тоҷикер ва ду ширкати ҳавопаймоии Русия Ural Airlines ва Red Wings Airlines парвозҳоро дар ин масир анҷом медиҳанд. оварда шудааст дар хабар аз қавли манба. инчунин қайд мегардад ки аз 1 сентябр сар карда ҳар рӯз аз Москав ва рӯзҳои дигар аз Санкт-Петербург на камтар аз 2 парвоз ба Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд. идомаи хабарҳо. мақомоти Тоҷикистон парвози содиротиро дар масири Душанбе Минск Душанберо андозӣ мекунанд. хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. парвози чартериро ширкати Сомон Air рӯзи 3 август анҷом медиҳад. гуфта мешавад дар хабари вазорати умури хориҷии Тоҷикистон низ илова мегардад ки парвози чартерӣ ба самти Душанбе Минск пеш аз ҳама барои баргардонидани донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилотии ҷумҳурии Беларус ва Украина таҳсил мекунанд, инчунин шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ пешбинӣ шудааст. хотиррасон мекунем ки донишҷӯёне ки дар ҷумҳурии Беларус ва Украина таҳсил мекунанд, ҳангоми ба нақша гирифтани сафар бояд талаботи санитаривию эпидемиологиро барои вуруд ба ин кишварҳо ба назар гиранд. қайд карда мешавад ки сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар Беларус ва Украина омодаанд ба донишҷӯёни тоҷик дар таъмини масири транзитӣ аз Минск ба Киев ва дигар шаҳрҳои Украина кӯмаки зарурӣ расонанд. чиптаҳоро ба Минск аз хазинаҳои ширкати ҳавопаймоии Сомон Air харидан мумкин аст. шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Беларус ва Украина қарор доранд, метавонанд ҳангоми баргашти тайёраи Сомон Air аз Минск ва Душанбе истифода кунанд. барои шомил шудан ба рӯйхати парвозҳои чартерӣ хоҳишмандони парвоз бояд ба сафорати Тоҷикистон дар Минск ва Беларус муроҷиат намоянд. вазорати корҳои хориҷӣ тавзеҳ додааст ки ҳангоми вуруд ба Тоҷикистон мусофирон бояд гувоҳномаи мавҷуд набудани сирояти коронавирусро бо худ дошта бошанд. озмоиши коронавирус бояд на камтар аз 96 соат пеш аз сафар ба анҷом расида бошад. ҳамзамон кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди гувоҳномаи тиббӣ озоданд. охирин хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед ва дар русия мемонем. хабарҳоро мустақиман идома медиҳем. дар русия аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гурӯҳи захиравӣ ташкил карда шудааст ки дар ҳолати зарурӣ ин гурӯҳ ба Беларус кӯмак хоҳад кард. дар ин бора президенти Русия Владимир Путин хабар дод, менависад ТАСС. ба гуфтаи Владимир Путин, бо дархости президенти Беларус Александр Лукашенко захираи гурӯҳи кормандони мақомот аз ҳисоби кормандони бахши амниятии Русия таъсис дода шудааст. аммо мо ҳама таваққуф кардем ки то он даме ки вазъ аз назорат берун нашавад, ин қувва истифода нахоҳад шуд. то он даме ки унсурҳои экстремистӣ дар паси шиорҳои сиёсӣ пинҳон шуда марзҳои муайянро убур накунанд ва ба ғоратгарӣ шурӯъ накунанд, таъкид доштааст Владимир Путин. 16 август Александр Лукашенко гуфта буд ки Владимир Путин омодагии Москваро изҳор кард ки Минскро барои ҳалли мушкилоте ки пас аз интихоботи президентӣ дар ин ҷумҳурӣ ба миён омадааст дастгирӣ хоҳад кард. аз ҷумла онҳо дар бораи кӯмак дар асоси шартномаи байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва инчунин тавассути созмони паймони аҳамияти дастаҷамъӣ суҳбат карданд. баъдтар Александр Лукашенко гуфт ки бо ҳамтои рӯси худ дар робита ба вазъи ҷумҳурӣ якдигарфаҳмии комил доштанд. ёдрас мешавем ки эътирозҳои оммавӣ дар Беларус ҳафтаи сеюм аст ки идома дорад. он пас аз эълони натиҷаҳои расмии интихобот шурӯъ шуданд ки тибқи он президенти амалкунанда пеш аз 80% овозҳоро ба даст овардааст. Александр Лукашенко чунин мешуморад ки дар ин вазъият унсурҳои дахолати беруна намоёнанд. ба гуфтаи ӯ ҳамоҳангсозон кӯшиш мекунанд ки дар кишвар тибқи дастурҳои инқилоби ранга амал кунанд ва эътирозгаронро аз Полша, Бритониёи Кабир ва Чехия назорат мекунанд.
ادامه خبرها از روسیه به لندن میرویم. بریتانیای کبیر طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و رشد از پاندمی کرونا ویروس با نظر داشت اقتصاد پیشرفته از همه کشورها دیده زیان بیشتر دیده است. بریتانیای کبیر بزرگترین تنزل رکوردی را از سر گذراند که در سه ماه دوم سال جاری مجموع محصولات داخلی 20.4% کاهش یافت. اقتصاد 37 کشور اعضای سازمان همکاری اقتصادی و رشد در مجموع نسبت به سه ماه قبل 9.8% کاهش یافت که این بزرگترین کاهش در سطح رکوردی می باشد. نشان دهنده ها در بین چاره‌های معدود کننده های به پنجشنبه کرونا ویروس پست شدند. کاهش نسبت به سه ماه اول سال 2009 که مجموع محصولات داخلی را بنابر بحران جهانی مالیوی 12.3% کاهش داده بود نظر است بود. سازمان همکاری اقتصادی و رشد که سال 1961 تأسیس یافته است یکی از تشکیلات پیشرفته اقتصادی جهان می باشد که 37 کشور پیشرفته را فرا می‌گیرد. حجم قرض ملی بریتانیای کبیر در ماه ایول برای اولین بار در تاریخ از 2 تریلیون فونت استرلینگ بیش از 12.6 تریلیون دلار گذشت. بانک انگلیس پیش بینی می‌کند که مجموع محصولات داخلی امسال 14% کاهش خواهد یافت که از سال 1706 این بدترین نشان دهنده خواهد بود. انتظار می‌رود که سطح بیکاری نیز از 4 تا 9% افزایش یابد. تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. از بریتانیای کبیر به ایتالیا میرویم. در نزدیکی ساحل جزیره سردینیای ایتالیا یک کشتی 5 متری LDMM که از کپری به سردینیا حرکت میکرد ساختار به معلومات مینویسد 24 قرقیزستان. طبق اطلاع اسوسییشن پرس مسافران 9 عضو اکیپاژ و 8 سیاح از قزاقستان را در بر میگیرند. بنا به گزارش‌ها کسی از مسافران آسیب ندیده است که در وقت آتش آنها کشتی را ترک کردند و در یک کشتی خرد حرکت را ادامه دادند. در نواری که گواردیای ساحلی از چرخوال ثبت کرده است دیده می شود که چگونه یک کشتی کلان همگی در چند دقیقه به کام آتش رفته و غرق می‌گردد. سبب‌های سوختار را مقامات ایتالیا تفتیش می‌کنند. به گفته نجات بخشان خاموش کردن آتش غیر امکان بود. ادامه خبرها. شورشگران که تبادلات را در مالی تشکیل کردند سابق پرزیدنت این کشور ابراهیم بوبکر کیت را از زندان آزاد کردند. در این باره پورتال جون افریقا با استناد به عائله سرور دولت خبر می‌دهد. قبلا رهبر مالی که با خواهش خود استفاده داده بود از جانب گروه دیگر شورشیان بازداشت شده بود. سروزیر این کشور بوبو سیسه نیز همراه پرزیدنت در بازداشت قرار داشت. طبق اطلاع رسانه‌های محلی پرزیدنت شب پنجشنبه 27 آگوست ساعت 6 صبح به وقت مسکو و از بازداشت رها شده است. ابراهیم بوبکر کیتا را به قرارگاه سبنیکا را بردند. در حال حاضر قرارگاه مذکور از جانب شورشگران طرفدار پرزیدنت محافظت می‌شوند و از در مالی از روز 18 آگوست شدت گرفته است. نظامیان در پایگاه ارتش کاتا که در 20 کیلومتری پایتخت جایگیر است اسیان برداشتند. شورشیان از بازداشت سرور دولت ابراهیم بوبکر کیت و سروزیر بوبو سیسی خبر دادند. بعدتر پرزیدنت استعفا و پراکنده کردن پارلمان و حکومت را اعلام کرد. شنوندگان عزیز، مهمترین تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موج شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.